Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Кызыл Чапчак авылында. Татар халкында элек-электән хатын-кызларга бала табарга ярдәм итүче, баланы кабул итүче киндек әбиләре булган. Бүген Кызыл Чапчак авылының мәдәният йорты хезмәткәрләре безгә киндек әбиләргә багышланган күренеш күрсәтәчәкләр. Көтүләр бигрәк озак, бигрәк озак интекте киленкәем, бигрәк озак. Юкмыни анасы. Шу атасы һаман. Юк. Мин малларда карап кергән идем инде. Интегә киленкәем. Бигрәк озак икәнем, анасы. Утырыйм әле. Ни, анасы, кыреле. Анак туарга тора даган исемен ни атлы кушарбыз икән? Атасы исеме дип инде без үз малайыбызга куштык бит. Ата-анасы кушар исемне. Алар уйлап тапсын. Алай дисең дәген анасы. Яшьләр нәрсә белсен инде алар? Әзрәк өйрәтергә кирәк инде аларны. Шулайнан сатасы, шулай. Без әйтмәсәк аларга кем әйтә? Кем өйрәтә аларны? Яшьләргә өйрәт. Әтисе туды, кара тавышларның көрлеген. Туды без. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlayım sizne onağız bilen. Elhamdülillah, şükür. İsen sağ tudu. Dört yağı da sağ selamet. Kilin nişik. Hadişettey. Kilinin de isen sağ, Allah'a şükür. Ay, kilinden bigireklerde Allah'a şükür. Bigirekler sabır indi. Simbit uzinde sabır idin, Hadişe. Kurat. Bitiripler yüzümüzge şagan bit bu. Karalı cuma bir ketti. Eyde kır türdeniz, konaklar da kile eyde. Yok. Kilin yanına şığamalı. Kilinin halini bilip kırırmın. Bu indi ölükten kelgen urf adet bizning əbilərimizin ilərdə bebiləgenlər. Olarını bitinde bebile düşüşlerini kündege bedip jürtkenler. Olar bek hürmetli, bek donluklu bitinde. Olarını bir koşanda unuturga yaramay. Şuşu Kızıl Çapçak oğlunda kündege ebilerini sonap gitsek. Birinci kündege ebi ol Meftuh ebi bulgan. Onları Cumabike ebi, onları Sufiye ebi. Enfise ebi, mene hazırga günde de isen soğ, Lena ebi. Lena ebi indolmen, Lena ebi turunda sile bu tesim kile. Lena ebi yaş kız bala medisinini bitirgeçten şuşu Kızıl Çapçak oğluna işke jibereler ana. Ol şuşu oğulga kelip iş başlay, hem şuşunda tüplenip qala kiyevge şığa balalar üstüre. Ol endi bek köp kız enilerini bebiletken. Ol her birsin isimlerin eytip mine söyley. Onların turmuşları turunda da ol bilip nitip tura indi jirine jetkizip. Hem mine Lina apa indi ol eyte, menim tudurgan balalar köbüsi indi. Yok, men olarını duadan kaldırmayayım diye. Bugünkü sekenne Lina apa ol ağabi urnuna tura. Onu tudu jirge avaz salıp kişkine, lakin ol kişi. Şul kişige bugün isim kirek. Onun bulsun tiren məğnəsi. Şulay. Yaşlarını ezrek üretirge kireginde ezrek eytkelerge kirek. Tutaylı bişik natası. Gel anası. Oy. Allah birgen. Karali anası. Azarıngan sözümüz var bit. Anak tuğaç kırban çalarбыз deyip. Tege sarıqını
Qurban etip çalırбыз инде Аллаһы Шулай берсе. айтырбыз атасы, син дигенче булыр, шулай Жарар. айтырбыз. Менә мин дәген бала исем кушканда, аның шундый юласы бар, өйне чистартырга кирәк. Мин дә күршеләрне чакырдым, менә алар да кирип җитәрләр. Ey, şulay. Kim dip isem koşarlar dip. Barsı dağın başvata. Allah dünya karşısında isimsiz bala yata. Kim күршеләр? Исәнмесез? Исән. Эй, күршеләрем, кунакларым да килеп җитте. Оныкларыгыз туй шатлыгын уртаклашабыз. Рәхмәт, бик зур, рәхмәт. Эй, бигрәк зурлап килгәнсең, бигрәк зурлап килгәнсең. Исәннәрмесез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Эй, Дуршаны тигән, аклы камил булып үссен. Амин, бирок шулай булсын. Кара белешләрнең матурлыгын. Эй, шундый матур белешләре. Зурлаплар килгәнсез. Әссәламу алейкум. Ва алейкум әссәлам, күршекәйем, кисәкәйем. Хәбәрләрегез белән, шатлыклары белән, бәхетләре, тәүфиклары белән үссен. Рәхмәт бик зур. Эй, бигрәк зурлаганнар инде күршеләрем, бигрәк зурлаганнар инде. Ey, soğuğa kaldım deyip duram indi. Soğuğa kaldım deyip duram, ölgürdüm həli, ölgürdüm elhamdülillah. Mene berekegine güçten eşraslanır. Pişirirge. Tün var ya, tün var. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Otur çocuğuma bir kere tutayım. Otur. Turdan uzağız ayda, turdan uzağız. Oturup ömürlerim öteyindi. Elhamdülillah şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Әйдәгез, йортка бер дуга кылып алыйк. Otur anası. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في وهبنا خيرا مني آمين الله أكبر ya Rabbim Allah'ım şu şayızlara hayırlı bereketli ömürler ver hayırlı bereketli halal rızıklarına kenk olsun Rabbim Allah Teala amin. Күршеләр, минем сезне шакыруның сәбәбен беләсез бит инде әйме. Бала туганнан соң өйне чистартырга кирәк. Мин бу олы эшне сезгә тапшырам. Allah Teala bu üye direğinden, uttan, sudan saklasın, jildavullardan saklasın. Hadi şuşa garip gadatını ötep gitesim kile. Ayağız hele, kurşular. Ot atası kök bula, ot atası sarı bula, ot kızı kızıl bula, kızına kalgaç kızı bula. Ot oynama. Oynamayık, gülmeyik. Birge tatu yaşayık. Mene şuşa qara sıyır sütün yandıra alsam, yandır. Яра, күршекәйем. Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур. Амин, бирок шулай булсын. Менә мин дә өйгезне чистартып алыйм әле. Төрле албасты, зәхмәтләр йортыгызны чистартып үтсен. Амин, бирок, амин, бирок. Җир атасы җирән сакал, су атасы суган сакал, җир анасы сынны бике, җир кендеге бер, җирдән килдең, җирдән кит. Шушысы бер көнне ишек төбенә сакка куям. Ярар. Баланы 40 көне тулгач алып куярсыз. Ярар. Оныта күрмә Хадише, оныта күрмә. Онытмам. Шушы өйдә яшәүче барча кешеләр, баланың әти-әнисе, әби-бабасы сау сәламәт булсын. Амин. Яңа туган бала белән илгә тынычлык, бәхет, шатлык килсен. Амин, бирок, амин, шулай булсын. Ay Allah, əzrək ışkırıb alı gəlib alanı, əlibik isim qoşulmağan. Qarəli, atası, Син бар, мулланы алып кил хәзрәтне. Мин тагын карап киләм. Yara sinatı aşlarını boldur, tıkmaşlarını sal. Hazret karşısına varayım ben. Rabbil alemin, ya Rahmanirrahim, Maliki yevmeddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdina sıratul mustakim, sıratul lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve ledâlin. Jinler bağılmasın, şeytanlar bağılmasın, Allah hayırlar. Амин, бирок, рәхмәт. Баланың
dünya bilen, tabiat bilen tanışığı, tuğan tel aşa, bişik jırlar aşa başlana bit. Eydegizleri bir emilerimiz yaratıp jırlagan bir bişik jırın jırlap alayık hele. Belli gider bu medreseye gider bu. Yaşlar, sizge eytem, balalarınızı bişik jırlары jırlap östürегіз, bişik güleri kilep. Ул jır, ул mıng, bişikten bişikke küçsün, ilerden ilerge küçüp, ilerimizin türlerine ökkirsin. Mine bizning zamanda, ilk zamanda bebi toyların şunday mahtur etip көңіл etip ötkergenler. Onda konaklarının en kadirlisi, en ihtiramlısı kindig evi bolgan. Ol en birinci balanın kindigin kisip, koluna alışı da kindig evisi bolgan. En birinci bütün yolalarını getirip, munça yuundırışı da kindig evisi bolgan. Şuna göre kindig evisine ihtiram bek zor. Хатын кызга бала табарга ярдәм иткән өчен йорт хуҗасы киндек әбигә зур бүләкләр әзерләгән. Шуларның берсе түгәрәк итеп пешерелгән ипи. Аның уртасына нәшә шулай киндек тә ясап куйганнар. Бу баланың бәхете түгәрәк һәм олы булсын өчен. Шуларга өстәп киндек әбигә тагын баланың киндеген кискән һәм бәйләгән өчен кәтүк, Кулын юар өчен сабын һәм тастымал да бергәннәр. Әнисе, без кайтып җиттек. Шулаймы? Әйдә, хәзрәт. Assalamu alaikum. Турдан. Әнисе, кайтып җиттек без. Ya, Aleyküm selam. Eyde türden uzunuz. Mine rahim itigiz mında oturağız. Eyde. Şulay olsun. Amin. İşittim. Bir şoklıklı haberlerini etti. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Edegiz bir iyiye dua okup alayık. Edegiz. İsim kuşmalara gerek bala isimsiz bir o iki dünyada yürüydü. Şuna göre balaga isim kuşarak gerek. Namazga xatli işlerini bitirip alayım. Yalan bir de bize. Baş ölen yatavan. Şuraya bir tane. Ne şuna var? Bismillah. Tavuşlar kelmeyi. Zılamı. Bizden bugün ninde sebep? Bala tuğan bu dünyada onlara isim kuşarak gerek. Kim bulayında kim atlı bula? Сәлимҗан исемле Сәлимҗан. була, хәзрәт Сәлимҗан. Kim ulayında? Салихҗан. Salihcan da. Сәлимҗан улы Салихҗан. Әйе. Hürmet bu alsın. Edegiz bir azan aytıp balaga isim kuşaydı. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabine alıp koyuyoruz. Bir şeyine. Otur Hazret, gelin otur. Senin ismin Сәлимҗан дип şecerege yazıp koyula. Önülerin sınırların küp bulsun. Devam etip nesil ağaçın. Amin bro. Şolay olsun. Mühendisi. Koya. Tomağı da açkandır. En iyisi yanına kırtıp salayım balanı. Eydegiz konaklar. Şeyle balabız hazır. Bebiге isim koşuldu. Onağım isimli buldu. Eydegiz. Şeyle balabız. Ondan sonra bulup olmaz.
Безнең мәдәният йортында халык театры шәп килә. Ул халык театрында безнең режиссерыбыз Гали апа Хатипова эшләй. Шулай ук сәнгать җитәкчебез Айзат Шайхутдинов. Без барыбыз бергә шушы халык театрында спектакльләр белән чыгыш ясыйбыз. Халыкка гореф-гадәтләрне онытмаска менә шушы киндек әби кебек күренешләр күрсәтәбез. Аларның һәрберсенең йортлары бар, хуҗалыклары бар. Ләкин алар барысы да мәдәният өлкәсенә тартылалар. Кешегә якынрак булырга тырышалар. Алар шушындай матур гореф-гадәтләрне күрсәтә беләләр. Спектакльләрдә әйбәт итеп уйныйлар. Кешене һәрбер нәрсәсен нечкәлеген күрсәтә беләләр. Бик зур рәхмәт җиткерәсем килә шушы халык театрына җирүче кешеләребезгә, барчасына да. Алар менә һәр вакыт тыңлыйлар. Бик зур рәхмәт аларга.